أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler. Allah subhanahu teala hayırlı turmuşlar nasip etsin. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın sözlerini jitkire, yani Kutsi hadisten, Kutsi hadis biliyoruz şey, Kur'an ayetine kirmegen, lakin Allah Teala'dan vahiy olarak gelgen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ağzından sahabelerge işittirilgen, hem şol meselede Allah subhanahu teala bizge Adem balaların kisete turgan bir ey Adem oğlu degen müracaat bilen başlangan şu Kutsi hadisler. Yani eğer de ol ey Adem oğlu, ey Adem balası deb başlayırken, demek ki Allah subhanahu teala'nın sözü Allah Teala'nın bizge kisete turgan. Şuna göre bir bu eski ilikkege bulgan mingda bir hadis Muhammed Garif Bek'nin ilikkege Osmanlı galiminde toplangan şu hadislerden Süyuti Hazretinin jiyintığından getirilgen. İbn Adam, ey Adam balası, ey Adam oğlu. Gindeke ma yekfike ve ente tatlubu ma yutgike. Yani özünde kulunda yeterlik rızık bula turup sen azırlık derecedeki bulgan tağın da toplarga aşıgasın ey Adam balası diye Allah Teala aytı. Kulunda bugün sana aşarga yeterlik rızığın var. Sen şunun üstüne tağın da özünü azgınlıkka ketire turgan derecede. Çünkü rızık köp bolsa, mal köp bolsa kişini azgınlıkka getirgen Allah subhanahu teala söylüyor. İbn Adam, ey Adam balası. La bi qalilin taqni'u ve la bi kathirin teşba'u. Sen de azga kanaat, az bulganga kanaatlik, köp buluğa tuyuşanlık yok sende. Allah Teala aytı. Yani ez mal verilse, şol ezge Allah'a şükür elhamdülillah deb kanaatlik belgirtmesen, köp bolsa tuymaysın deyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede aytı bir tane. Adam balasının kursağın mal tuturmaydı. Bir boğaz kazıp, şonarga altın tutursan, şunun üstüne iskirt kadarık altını üyüp koysan da ikinci bazını sırardı. Şunun kadarık altın bilen tuturup. Onu da tuturup dağın iskirt kadarık üyüp koysan da ol üçüncüsün sırardı. Bari tek Adam balasının kursağın, yani nefsin altın tuydurmay, mal tuturalmay, nersegine tuturasın ya Resulullah deyip sahabeler sıragaç, kabir tufrağı tuturadı. Ölgençe tuymay Adam balası deyip. Şuna göre Allah Teala da aytana, İbn Adam la bi qalilin taqni'i ve la bi kathirin teşba'u. Azga kanaatlik yok sende, köpke tuyuşanlık yok deyip. Şulay yok, ya İbn Adam, İbn Adam, ey Adam balası. İza asbahta muafen cesedeke aminen fi sarabike indeke, kutu yevmike fe'ala dünya'l gafa'u. Yani ey Adam oğlu, tenin selamet, üzün tanışlıkta, kulunda gününü ütkarilik rızığın bolsa, tükür dünyasına dey. Yüstüben gitsin. Nerse turunda eyte, Adam balası, Allah subhanahu teala bizge kisete, sizning bugun kunda berilgan qo'lig'izda bo'lgan malga qanoat bo'ling'iz. Har birisinde Allah subhanahu teala o'z darajasida yaratdi. Qur'onning oyati bilan keltiradi bu masalani. Ya'ni har biringizni tegishli mal bilan tegishli darajada yaratdim deydi. Kishinikine qiziqmag'iz deydi. Qur'onning oyati bor. Birisini boyittirib yaratdi, birisini yorli ettirib yaratdi, birisini o'rtacha ettirib yaratdi. Şuna göre hüsütlük min şerril hasidin iza hasad deb Allah Teala'ga sığınabız. Hüsütçünün hüsütlüğünden ya Rabbim sana sığınabız deb Allah Teala kisete en kabahat bir iş hüsütlük. Hüsütlük demek künleşu, qara janıp künleşu. Falan kişinin şunun kadarık var, min de onun kadarık elektriğimeli deb. Yaki onun elektrik almasa da jimrimel onlarda bulmasın deb. Yaki onlarga utsala, yaki nite jimirte tekilay bulaydı. Şunun gibi. Sana berilgenge sen kanaat bol, kişinikine kızıkma. Belki il baydır. Allah Teala baylık bergen. Yani o kızıkıp nerse işlettiler, ilkini bizden işlettiler. Bütün nerseni yerin tozanı bilen bir itebizde yana bir dünya tüzüyüz deyip kışkırıp mence revolütsiyalar yasıylar. Baylarının malları yarlılarga köşürge tiyişti.
Бай кешенең малы ярлының кулына күчәргә тиеш. Алла Тәала белүче түгелмени? Алла Тәала әйтә, ни өчен мен ярлыны ярлы кылдым, фәкыйрьне фәкыйрь кылдым да, байны бай кылдым ди. Чөнки ул бай кешенең кулында шуның кадәр малы булмаса, ул Алла Тәаләгә гыйбадат кылыр урынына мал эзләп китәргә тиеш була. Шуның кадәр чөнки малны эзләргә. Фәкыйргә байлыкны бирсәң кулына ди, ул аның белән әллә нинди кабахәтлеккә керә ди. Алла Тәала белүче бит ул, чөнки белә ул al-fuqara min al-hiqara ди Harun ar-Rashid та. Harun ar-Rashid хәзрәтләре халифа булган вакытта bir хәерчегә биреп карый бит. Bir көнне bir тавык бирә, иченә bir алтын тыгып, икенче көнне тагын bir тавык бирә, 10 алтын тыгып карый. Üçüncü көнне 100 алтын тыгып карый. Юк, теге тавыкның ичен ашап пешереп ашар урынына бара да илтеп дегендә bir Яһуди bir кибетчегә биреп, тегесе ичендәге алтын булгач, аның каршысына алып килеп ала. Шуннан соң көн сайын капка төбенә килә ул хәерче, ул теләнче. Теләнченең шундый bir гадәте бар. Ул теләнергә яратаның профессиясе шул, ул наркоман кебек. Наркоман кебек, монда да шулай утыралар. Анардан рәт-шират чыкмый. Анарга күпме генә бирсәң дә җитми анарга. Ул анарга теге арак шәргә, әз арак шәргә күнеккән кеше кебек, алкаш бит көп ичми, ул 50 грамм ичә дә исереп җыгыла. Наркоман да шулай ук. Теләнче дә шулай ук. Бөтенесе дә бер төстә. Алла Тәала шуны әйтә. Адәм баласы ди. Үзеңә җитәрлек кадәр ризык була торып, син һаман үзеңне аздыра торган, тагын да күбрәк ризык эзлисең ди. Күрәбез бүген андый кешеләрне. Биргән Алла Субханаһу Тәала тормышыңны алып барырлык. Бу текер дөньясына дигән сүз дә, мәсәлән, дөньядан ваз кич дигән сүз түгел. Эшлә. Гаиләңне алып барырлык. Балаларыңны тәрбияләрлек, тәнеңне сәламәттә тотарлык, ашарлык, шушындый дәрәҗәдә эшлә. Күпме килә, күпме булдыра аласың, күпме таба аласың, шунарга канәгать бул дигәнне аңлата. Артыгын эзләмә. Бүген көндә күрәбез ки, адәм баласы нинди рәвешкә төште. Тегендә акча күбрәк икән, монда акча күбрәк икән, тегендә җиңел генә килә икән, монда дөньяда мал җиңел генә килми ул. Син нәрсәндер сатырга тиеш буласың, курбан итәргә тиеш буласың. Мал артыннан җигердеңме, син нәрсәңнедер курбан итәргә тиеш. Иң беренче нәрсәңне иманыңны сатасың. Мал артыннан җигерә башладың исә, иманыңны сатасың. Ни өчен? Чөнки күп малны эләктерер өчен ялганга керешергә кирәк, кешене рәнҗетергә кирәк, кешенең өлешенә керешергә кирәк, кешене кызганмаска кирәк. Бөтенесе бу синдә шундый каты бәгырьлек булырга тиеш. Әгәр күп мал артыннан җигерергә тырышсаң. Әнде канәгать булу Алла Субханаһу Тәаланың bir безгә инсани дигән, адәм баласының булган bir әдәбе, әхлагы, аның bir шушы күркәмләндерүе. Аллаһның рәхмәте, бабайларыбыз, әтиләребез канәгать булганга күрә без шушындый тормышта яшибез. Безнең балаларыбыз да, әгәр дә без канәгать булсак, иншалла бүгенге көндәге тормышыбызга алар да хәерлесе белән яшәр. Бабаларыбыз, әбиләребез, әтиләребез, әниләребез нинди рәвештә яшәде? Ул кешеләр үзләре дә кайберләре яшәде ул тормышта. Мәсәлән, азга канәгать булдылар. Ләкин дуа кылдылар. Раббим, шөкранә кылам, бүген ризыгымны ашадым. Бүгенге көндә хәтта мөселман гаиләләрендә дә әлхәмдүлиллаһилләзи ат'амана ва сақана ва җаалана муслиман дигән минал муслимин дигәннәрне әйтү юк. Ашар алдыннан кул җуу юк. Кичкенек кенә вак кына мәсьәлә. Ашаганнан соң кул җуу юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәерчелеккә төшмәс өчен ашар алдыннан кулыңны җуу. Ашаганнан соң кулыңны җуу. Валлаһи бу бәрәкәт китерә ризыкка ди. Ашаганнан соң шөкранә кыл. Аягыра басып су ичмә, хәерчелеккә китерә ди. Бусагага утырып, үй бусагаларында утырып сөйләшеп утырма. Яни капка төпләрендә хәзер бүгенге көндә капка төпләре дибез. Элек шулай теге ишекнең ачканнар да урам булган. Кайбер илләрдә ул теге әле дә бар. Шушы ишекне ачып куя да, йорты ичендә тегендә монда урам үтә инде. Күршедә шулай бусагага чыгып утыра, бу да чыгып утыра. Нәрсә дигән сүз? Эшсез утырмагыз. Бусагада бер-берегезгә сөйләшеп гайбәт юл өстендә утырмагыз. Хәерчелеккә китерерсез. Ул мәсьәләдә эшлә, булган эшеңә канәгать бул. Ризыгың, көндәлек тормышыңны алып барырлык бар икән,
Qanaat bo'l. Yo'q ekan kundalik turmushingni olib borliq rizq topa olmaysan ekan, boshqa ishdan izlab qara, boshqa ishdan mol kirir inshaalloh taala. Lekin osh ko'zlilikdan saqlandi. Bo'ldi ise, agar bo'ldi ise, rizq topding ise, ortiqroq ketdi ise, masalan, sening turmushingni olib boruvdan tag'inda ortiqroq ketdi ise, ana kirt bir ulushun. Mana bit Allohning rahmati qo'ya o'tiramiz hozir. Nindi yerlarda o'tiramiz, masjidda. O'zindən ortig'im bo'lganini tarasha yili shunda kiritdilar. Hozirda kiritdilar. Ondan so'ng madrasaga shulay qilishlarini kiritdilar. Ne uchun? Millat bitmasin uchun, millat yashayishini davom etsin uchun bizdan so'ng kelganlar bizdan kabi qo'yg'irib, yugurib, berilib, sug'ilib deganda bunda qochib namoz o'qib, deganda bunda qochib darslar olib yurmaslik darajada bo'lsinlar uchun deb. Bilasizmi, hali menga dalak ol vaqt Allah shaharning bir boshidan ikkinchi boshina borib, 1 soatlik, yarım soatlik dars olgan vaqtlar. Kishilar shulay izlab yuradilar. Allohga shukr, kelmina, o'qi, rahatlanib. 20 o'qituvchi bor bunda. 20sida necha yillar bo'yi o'qitdilar. Ana Allohning rahmati. Rifqat abi 93 yosh edi. Hamon o'qidi. 93 yoshda bo'lsa da o'qidi. Ko'pisi boboylarning aning shogirdlari bunda. Necha desam? Shunda ulushingni kir, agar ortiq bo'lsa. Lekin qanoat bo'l. Ya ibn Adam. Ey adam bolasi, indaka ma yakfika va anta tatlubu ma yutghika. Qo'lingda o'zingga yetarlik moling bo'la turib, nishab sen osh ko'zlik bilan shug'ullanasan, nishab shuni qadar jiyasan deb. Ya ibn Adam, la bi qalilin tuqni'u va la bi kathirin tashba'u. Ey adam bolasi, ozga qanoat, ko'pga to'yishonlik yo'q senda dedi. Ko'pga to'ymassan sen, ko'pmi ko'proq bo'lsa da, shuning qadar bo'lardi. Ya ibn Adam, ey adam bolasi, ida asbaqta muafan, ey adam o'g'li, tening salomat, o'zing tinchlikda, qo'lingda kuningni o'tkarlik, rizqing borida, to'kir dunyoga, tustiban ketsin de. Ana ida asbaqta muafan jasadaka aminan fi sarabika indaka qutu yawmika fa'ala ad-dunya al-afa'u. Tükür dünyasına degan söz, dünyadan voz kechib bir shotqa qoshib o'tiru degan so'z tugil, ishdan qochib yuru degan so'z tugil, yolqovliq degan so'z tugil. Ya'ni ortig'in izlama, ozg'inlikqa keltira turgan darajada o'zingni tushirma, qanoat bo'l. Qanoat bo'lg'ach, kishinikina qiziqma, kishinikidan husutlanma, kishining molina zarar keltirma. Bugun bek ko'p andi o'zinda bo'lmasa, kishinda bir mol ko'rsa, onaga zarar keltirga tirishar. Bakşada bulsun, iyide bulsun, başka yerde bulsun, maşinasına bulsun, başkasına bulsun, zarar getire getir. Şanik, minde yok, onlardan işe koyan algan ol. Nişe bul maşinalan, koyan algan, urlagandır, teginden itkendir, bulay itkendir, tegileydir, bulaydır. O edem balasından, gerek de bizden Tatar halkında endi o. Hüsütlen o. Çünkü bizdeki avul kişileri köpüsünçe, hele hemen avuldan çıkıp bitelmeyiz. Avullarda şulay birbirisinden hüsütlenip, mitip, birbirine günleşip yaşayışlar var idi. Şuna göre Allah subhanahu teala her birimizge de bergen rızıkka qanaat bulup Allah Teala'nın sürekli bir doğru kulları bulup yaşamamızı nasip etsin. Allahümme Rabbena bergen rızıklarına, bergen mallarına devamlı şükrana kılabız. Allahümme Rabbena bizni hakiki özünün sürekli doğru kullarının nasip et. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabnar. Allah.